Panyiru. Kaning dapita amo ning tabangan nga mahimo sing usa ka dapit nga gipanganduyan sa daghan nga dapit. Isura sabto na to eh. Bitaw. So nami Mahimo basta ning sa among- Dudes Ridge ni. Oo. Tangin Amo ninyo. ning i-transform into a very attractive place nga usa ka lugar nga sa ka maka-relax nga mura bag home away from your home. Onya ang kanindot sa talanawon ug ang kabugnaw di pud malupigan nindot lang. Hello. Papa, ya tadi. Yo, bada. Good day, mga bossing. Good day, people. Welcome back sa akong YouTube channel dito po sa University. Klaro kayo na kung di ka out shock ko. Obanan ko ang ride group. Ayun. Philip, si Juan, DJ Slim. Oh yeah. Maduro may karoon og Iligan City kay mamahaw may og Juan. Lechon tapos balik na din may. So, invite ko karon for Teachers Day celebration sa Iligan City. So, malamang dagay mga lami nga mga teachers ani. Pero amo na dang lainon ha. Dimigaan ng mga single ko na mo itong mga kwan. Single mom na teachers. So, ang oras atong gig alas 9. Tama no? Ang oras sa mga alas 8. O among apaton. So di na ko host karong performer. My God, performer. Kabalo ba mo kasi kalinya na ako ng mga talent. Na GMA artist. Tapos mga finalist finalist ba o semi-finalist? Basta nakasulod sa mga tawag ng tanghalan. My God, ingana ng level sa akong voice. So mukanta sa ko. Grand finalist Grand finalist o tanawa. sa tawag ng tanghalan. Grand finalist tawan magsunod mi perform mga kanta tanan. My God. Pila ka kanta to, pili pa tong gandam dia. Pila ka bo? 256,000. 256,000 songs. Di ba wala talaga naman na daan? Eh bakit makakount kami dakong oras ba? So ang gig na mo karon, tapos sunod bulan may mahuman. Tawag yung diwan. So right now, nanami sa Initaw. Alright, we're here in Iligan National High School. Ginis. Sir Bird. Up. Thank you, sir. Okay. Here we Kasi go. ma'am namin nagpark la dire abayan ning sakyanan. So, diri na ta sa way kwarta. Pag walay kwarta, kaya itiit pamasko. Ang pangutana, kinsa diri ang mga 5 years below ninyo. Mga bagong ninyo.
So bago pa ma'am, ilang years po? 2 months pa? Wow, kalamig! Pag 2 months pa, until ma'am, lamig kayo pag ninyo. Lamig kayo until 5 years. Lamig kayo, basta 5 years milo, bago ninyo sa itinso. Araw-araw, gabi-gabi. Kinsa diri ang 6 years, padulong 10 years kami niya. 6 years, pila ka years? 7, di mo ma'am? 8 years. Kinsa niya? 6 to 10 years na meron. Ang tinso ka na, di na araw-araw gabi-gabi. Ang tinso ka na, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Alright, that's it. Thank you very much, brother. Woo! Eh, grabe nga performance, mga 7 hours. Enjoy. Wala yung chat sa wallet. Thank you, teachers. This time, sina naman kami sa Iligan, magtimuga sa mga galaha, kadyo lang gigayo. Kay mga on may og seafood sama sa pork belly. 2,000 years later. Hi, Rusty. Good day, people. Welcome to Bitok Bitok University YouTube channel. Today is Saturday. Camping with the kids. Subscribe to my channel. Joke lang. No, we only have one hot dog. Hi, Ella. What are you guys doing? Making hot dogs. Hot dogs and what are you doing, Aya? Making hot dog marshy. So what's the procedure? What's the procedure? What are you doing? First, you add the marshmallow. First, yes. Next, You peel hot peel dog. like hot dog like this. You squeeze to push it out. Yeah. You're so bad at reminding people. Then you put this in. Make sure you put it in the middle. Wait. So Put it right here. Stick it in. Make sure the hot dog is straight. Careful, you might stick out. And wrong place. You did it wrong. Yeah, like that. At least it's near the middle. Then, It's near the middle. You add one more marshmallow. And then And here. that's how you make a Since our pack of hot dogs is empty, we just did this. marshmallows. how many Marsh only. marshmallows did you? How many packs? One pack empty, another pack in. Oh my god, who did do this? You, because it was disorganized. Ella, how are you, Ella? Stella. What are you doing? Yeah. I don't know why this is the Filipino way of a bonfire. Panyiru. Kaning dapita, amo ning tabangan nga mahimo sing usa ka dapit nga gipanganduyan sa daghan nga dapit. Isura sabto na to eh. Bitaw. So nami, Mahimo basta ning sa among- Dudes Ridge ni. Oo. Tangin Amo ninyo. ning i-transform into a very attractive place nga usa ka lugar nga sa ka makarelax nga mura bag home away from your home. Onya ang kanindot sa talanawon ug ang kabugnaw di pud malupigan nindot lang. Onya kay wa mangi kay mi daghang kwarta. Mo na nga kung gusto mo nga mong invest ring napita. Saba lang. Saba lang. PM is the key. PM is the key.
Kontak lang mo kuan. Panyero Berne kay. Nami diri sa Impasog ang bukid nun eh. Dalan sa kanang communal ranch. Yes, part sa Kapitan Bayong. Ah. Kini kadto nimo sa communal ranch, magian gyud nimo left side, dayong yung saka nimo, dayong pagabot babaw. Oh, yung lugar mas layo pa kay itong kuan, communal ranch. Oh, tama. Karton ba? So karon nagsuba-suba mi karon dire. Among gi-feel ang kabugnaw dire karon. Mas lami mag-camping sa mga bata. Daddy, I'm bleeding. Uy, noon sa mana nahilis man. So what happened? Sunog. Ayo kay kuan. I stick my hand. What happened? It's being Oh my God. It's barbecue. Don't you dare taste wrong. Oh no! Si Mama Riz, Bonding. ang mga auntie, Tuara, mga ante, mga iyaan, mga mga manila. iyaan, mga malenay. Walay mga kuan, walay mga bata dire. Mga uncle attorney. Mga tita, mga tito, mga tito, uncle. Kaya uncle, excuse me, call. Oh, nami call. So muna mong gabuhaton karon diri. Kanang funding with the kids. Ganinang buntag bago lang gid ko ni appeal sa PTA meeting o gi-discuss usa sa mga discuss dito. Gi-survey nila mga estudyante, mga bata sa grade 7 o grade 8. Kung unsa daw ilang gusto pa ngayon sa ilang mga amahan if na sila chance. I thought number 1 toys or kwarta. Kabalo mo number 1 gito bag quality time. Headshot ko ato marunay go akong ulo ato da. So, ang ilang gusto quality time with their family, silang papa na. So, tama gid ni. So, katong uban mga ginikana nga busy permente quality time. So, moadto ko wadhos, mamalit ko quality time. Oras sa daya. So, again right now, nami sa pasugong banding with the kids, suba-suba. Lingaw-lingaw, shot-shot kamay. So, right now, mga bata mo inalingaw karong mga panahon na. Progress, doing well. What? So far, what are you doing now? Cooking my food, Okay. even though we don't have rice. Okay. Nice. What can you say about the place, Saber? Nice. Calm. It's calm. You like this? I like camping. You like camping? Without Wi-Fi. Yeah. This helps you practice without Wi-Fi. This helps you practice. When it's Wi-Fi. burned out at our house, like when there's no internet, in our house, it feels like it's burned out. And there's no internet or signal. It feels like it's burned out. Hotdog. Oh, wow. Ella, you like it here? The smoke went to my eyes. Ella, you like it? Oh, here are the first 3 hot dogs. Ready cooked? And burnt. Burnt. This one got really wrinkly. Pretty eye. I'm not pretty. Oh, come on. Humble. What are you doing? So can you say about the place? Fine. Is it true that number 1 you want us for your father is quality time? It was those questions mostly What did you answer? water quality time. Quality time? 1 hour or less. Something like that. It's the question there. Dagan kay food. No rice. Microwaving before. Oh, there you go. Sugba nga pizza. Ayo yung ipaglabay ang kuan stick bisag asa kay ma. Ang pilota na tugso ko tong tiil. Pizza Hut na pizza. Tomorrow. Morning. Slowly, Ginoo. Ay, tawa. Sweat, don't touch me. Sweat.
Oh, look at there. Huh? I have a question. Who you love most, mommy or daddy?